This is unbelievable. Can you believe it? No, it's fantastic. A lot of fun. Have you ever seen something like that? Not like this, no. It's fantastic. Lots of blue. Evo jedan mladi navijač, sama lijepo se spremio, sredio za utakmicu. Reci mi, odakle dolaziš, kako se zoveš? Elbar. Odakle si? New York. Reci mi, šta očekuješ? Hoćemo li pobijediti? Ja. Rezultat? Ja. Koliko ćemo pobijediti? 1-0, 1-0. 2-0. 5-0. 5. Bravo, majstor. Bravo. Hvala ti.